hei voinia MSEX kaltlangin HIV chungchanga zona chan kan tumdona pui tam takina voini kan hun hi remchang lo la in kan hlok pui nge kan be sei ani taming chu Dr. Christina Lan on tuangi ania the ART Plus Center Civil Hospital Aizawl a hian Senior Medical Officer ni in ka omani tuna kan soizong zong atang khanin ART alo poizia chu kan she to mayanga HIV shik hian taksa aron lu hian tirber khan kan soi to a thala an biru a thala an lawin thla pung phota chu wanga window period nei ta kan nia window period hi kar ni achanga thathum bor vel ani ta chu po chu mishing kanin anglawa chen chu i window period toy deuh te oma chen chu window period sei deuh te oma 2 weeks to 3 months kha window period chung ani ta khami alo lan chua ma atang po khan ti mayang thisena in test alo lan chua ma atang po khanin symptom hi aru khianin heta thal ko chunga thal tam tak kan neya khami kan thal vung kha kan zu mu theilo ni pona thal vung ringot kha ni lo ni china ka soyang khanin khati ang vung zong zong te po kha anei theya lo lang chuak si lovin ngai thataka om kha ti lo turania chuwang chuanin ART hi chu ngai poimo a nge tur organ ti sang sang kha a effect thei kan tak sa peng sang a khanin thil tha ain chalo zo kha a thlen thei ani kai tir atangin kha muang changin thokma se thalampang ain chalo hlir a tho awang khan ART hi chu ngai poimo a nge kha angai ani ART hi ni dam doi chak tak te ani hloma side effects nei vek anya achen te chu side effects entirnan serious lutuk lo nei ten ni ta achen chu side effect a pot dam lo ta na serious deuh hlek nei te po an ni theya chuwang chuan dam doi azir khanin entirnan anemia kan ti ang chi HB hiam te po lo nei theya example me ya kan dam doi zero vudin kan ti pakhat hianin HB ati hiam theyani chuwang chuan kha zero vudin based regimen zero vudin telna ART damdoi khanin HB niam te alo nei ani chuan khami zero vudin side effects ani te kha kan shemeya khamia niam nu tuk te alo nei ani chuanin kha damdoi kha kan stop ti ria HB te alo thatle huna zero vudin amo adang abakavir te amo kha kanin eitir le china chuwang chuan ART shimshim hian side effect an nei veka chaute amo entirnan amidliam te amo khatiang chi sang kan lo nei thei ART awangin kan nei ni chuan ART center kan in register na hmuna khan kal ila chuta kan in doctor te chu ron ila imani thua chol top ai chuanin achan chu ART side effect ni mi alo chaw te po halo ni ve the ranga mani thua damdoi chol kha chu ti turani lo te kha shebokang u hemi ni tuna kan topic soipo hi topic poi mon to wania condom mang khan STD dang laka HIV chau lo po STD sexually transmitted disease kan ti ang chi VDRL kan ti ang chi te herpes kan ti te chi sang om kha ang infection laka khanin min huma mo min venga chuwang chuanin man nge ba ka eng ang po a viral load HIV shik lo hniam ta dam doi hat wanga HIV shik lo hniam ta po ni ila condom kha chu man nge a tha ani HIV viral load kan ti ang chi HIV shik kha taksa alo hniam chuan ni tam tak chu ngai chadeu te pon om theya a dikve ranga khatlai kha amai ro chu risk kha lak lo kha a tha a mani ko pui ta tan po mo viral load a that po in ven na ang kha chu man reng tu te kha kan shat angai ART damdoi hi entirnan achen te chu ni khatavoi ni te kan neya achen ni khatavoi khat te kan neya enge achan kan ti chuan ni khatavoi khat chu dakar som ni le pali chungin athok ti na kha ni meya dakar som ni le pali na kha chuanin a concentration kha tlem do na chu wangin dakar som ni le pali aral ma le tu ti na kha ni meya ni khatavoi ni ang chi kha chu han chu tila ni khatavoi ni ang chi chu pakhat kha dakar som pani chungin athok ti na ni maya chu wanga dakar som ni pali chungin voi ni kan na chan chu khami kha ani mo chu wang chuanin hun bi khlap khlapa entirnan
ni khata voi khat ei ang chi kha damlo pakhatin zandar kwa lo ei chinta zandar kwa ei zata alo buai wangin alo thei hil te pawh ni mai theia zan khat chu zandar som pahnih te alo ei dei thei kha zandar kwa thlenga adam doi thok kha mo zandar som pahnia ei pal lo chuanin dakar thung chung khanin a shika kha lo in thla pung thei tho ani I dam doi regular taka ei tur plus timing nei thlap ei tur kan ti an chan chu he dam doi kan ART dam doi hi hun bi neya thok ani awangin virus kha du thu sama kan control thei don chuan a timing thlap ei kha a fin thak ART lak har chuan enge kan neang ART lak har chuan omzia chu kumhni kumthum loin sheto te po a theya taksa te lo la tha e mei ti ten ma se voi le khada di khan natna ina lo tlak buak thut din hmuna din thei ani khata khan taksa chaw lutuk ri na tla hniam te khosik te ko thalo re thei lo kha ang te kha voi le khata lo nei thut ta se ART han lak khan tam tak chuanin hei chu tuna ka din hun a chaw to sia dam doi chak ka e chuan ka chaw belanga omzia omlo mei ti te kha thil thei ania ma se khata khan kan sha chian tur chu damdoi ei lo wanga khang rei tak chung damdoi lo ei lo wanga natna ina atlak buak na chan pakhat chu taksa khanin HIV shikha atam lutuk ti na ania atam lutuk ta chuan kan taksa a natna do tu te kha shik tam lutuk khanin ava ei cheta an claim ta ani natna do tu te sipai kha alo claim na chuan natna dang taksa aluta natna shik aluta khanin natna chitin reng entirnan a common ber chu TB nita TB te kha nei thei ta ni mo chu wang chuanin ART ei lo wanga natna dang lo nei chuan kha ART kha ngai poimo a kan ei ngai ART ei rwal in viral load kha tikhan a in control ta viral load kha a hniam zual ze ta viral load alo hniam chuan thattu kha an claim na chuan taksa sipai te po khat khanan pung le a natna dangin tlak buak ma se taksa sipai te khanin an lo do ve zela chuwang chuanin tlai lua omlawa ART chu ei kha a tha ani ART le mi tliam nia hei thupoi mo tak ania a chan chu tam tak chu entirnan ART han start dona mi tliam a local te anom thin ani khang medium na chan hi tam tak a om ve a entirnan chronic hepatitis kan tiang chi hepatitis B amo hepatitis C wanga medium te om theya thin ro cirrhosis wanga medium te om theya tin hemi active viral hepatitis medium hepatitis A wang pon alo om theya mo tin drug induced kan tiang chi dam doi enga mo chak lutuk thinina akwat ang chi lo ei wang te pon medium ma om theya kha ang situation a kha chuanin ni ART drugs kan pek te po hi film khur angaya eng regimen berge kan pek don ti te po kha ngai tua ngai thina medium anei awanga ART ei thei lo top ti kha chu a om chuang lova ama ero chu ni entirnan thi center kan test sanga medium nasa kha tu thisena lo lang vekta khami liver parameters kha kan ena 3 times the upper limit of normal kan ti khami kan cut off atanga ale thum a sang ani te kha chuanin cholti ri te an ei lai lo cholti ri te amo an regimen khami thak thinina ahwat ART adanga thak sak ang te kha kan ti thina tin kan shiat bok tur chu ART damdoi chen khat thin lo khoi thei hi an om ve bokani ama a engma problem nei lova ART ei nuwa khatyang thin problem lo nei te po kha om ve theya entirnan common ve chu hemi protease inhibitors pakhat damdoi pakhat atazanavir kan ti damdoi second line ina an ei ang chi hei hi thin khoi thei ani a tin thin chak lo history lo nei phei chuan entirnan hepatitis C chronic hepatitis C te po lo nei theya an sinaga soyang khan thin ro cirrhosis te po lo nei theya kha ang lo nei lok phei chuanin khang ang thin lo ho thei ang chi dam doi khan an mit te kha lo ti liam ve thei ani ai nga po chu ni se mi liam an lo nei ani pon han chol tir lak lo a a hnuwa restart le te an thin
alo chak nuwa han restart sak le te mo regimen danga thak sak te kha kan nei china chuwang chuan ART hi zona ang khan mi liam in a holova khata a liver parameter heta a lek thum angte a han sang ani chuang lo chuan thak te po kha angai lo thin ti kha kan lo shat chul bok ani ART le hepatitis C alak kop thayam ti zona kha le a hepatitis C I damdoi treatment atana kan pek ho ang chi hi ART nen emma in hwa a lova a e kop thei veka tin hepatitis C chau lo po hepatitis B a big takin han soi ta ila hepatitis B nei tan phei chuanin ART a kan regimen pakhat TLE kan ti tenofovir le lamivudin le efavirenz ni ta tenofovir tel phei kha chu a tenofovir B ka kha hepatitis B treatment ani ngal a chuwang chuanin hep B tan phei chuan khami regimen 8 luk kha lova hepatitis C tan pon hepatitis C damdoi kha ART nen a in hallava a e kop thei bok ani ART le TB treatment la kop ni agan soi le anga damlo tam tak hi ni chena ka soi ang deuh khani infection common ber chu TB ania TB damdoi te an han eya tin TB damdoi hi kan chan ma support china kar ni te han ei tling se kar ni nuwa ART damdoi kan chan china a chan chu TB damdoi a side effect chen khat entirnan mit lo tiliam tu te an thawni TB damdoi a po mit liam siam tu lo thlen tu tin vun problem thlen tu te khatiang te khan thawa ART ne na side effect kha alowin an emawang khan lo chan rual ta ila khoi jok side effect nge ti kha shat lo pal te kha hil thei ani awang le TB damdoi kan chan ma sakna chan chu iris kan ti immune reconstitution inflammatory syndrome te hi thei boka iris zia chu TB shik heta taksa ta ARTA che khanin flare up chin ta ni TB shik kha lo alo ni hloi chin ani khami wang khanin TB alo zwal pha chin ta mo immune system flare up wang khan chu wang chuan kar ni kan tir phot na chan po ni sina ka soi iris thil lo thei wang khanin ani a side effect chu thushan ta se chuan kar ni nuwa chuan TB damdoi le ART kha e kop nge angaya TB ringot kha kan eya ART apoi mo ber timayang khami kha kan ei tel lem lo chuan TB kha adam hlei thei don chuang lavani achan chu HIV shik control tu taksa a lo chuanin immunity kha chak thei lova TB po kha adam har a dam hlei thei lovin ti khanin a thei awangin ART le TB damdoi hi chu e kop nge kha acha ani ART damdoi hi ani hei antibiotic tam tak po puma acidity te alo siam tam beta ti ang bok hianin ART kan damdoi chen khat po hi pum acidity ti sang thei te an ve a antirnan zidovudin based regimen kan ti ni sina voi khat galo soi zwai to anemia low cost thei kan ti ang chi HB lo ti nyam thei ang chi damdoi po khanin acidity kha lo ti sang ve theya pungpui ulcer le hemi acid lampang gastric problem lo nei to tan phei chuan khami ART han e khanin alo zwal ve thei ani chuwang chuanin ART hianin pum a thur kha titang ve thei thawa ma se chu thil hlo omani lawa pum damdoi te han e kop khanin a chavele meya kan lo shat ve shimatan chu ART side effect pakhat ani tel chu nia hemi zona hi kan dong ngun ve thawa HIV positive ni awang khanin damdoi to tak entirna ni tunla ya chadeu te po atama supplement shang te po atama khang angkha ka eido nem ti te po kha zona kan donguna kan soidu chu ART positive lo ni awang khan supplement chatak tak kha kha angai kher lovani mo kan ta na poi mo ber chu adam do ya kha ania food supplement chat awang khan HIV shik kha athi pha or khami a in thla pung tur kha awa dan pha thei chuang lova apoi mo berakha kan thla thlam lova ART chat te va kha du thu samania ART chat de lo chuan taksa ti chak tu an tama ti khanin natna do tu te achaka kha kan share rang apoi mo tin vitamin kan ti ang chi te mo chu supplement te po nyang chu pumpui chakna han ve zeu te po kha taksatan a chalu tuk thawa amaro chu apoi mo ber lova ART kha apoi mo bere e ha kan lo shathar le don nya khosik lo nei thei te ani a mo or taksana te kan lo nei thea luna ti vel
khanga khanin en na chok na nge ke ab kang ti te hi zona common deuh ani boka I kan soidu achu luna amo khosik awanga paracetamol amo diclofenac lo aceclofenac kan ti ang chi lo te po kha apoi lova mo amai ro chu hey antibiotic te po hi kanin shil china antibiotic hi chu du duwa tur kha ani chuang lovani he klai art kandam lo tan chau ni lovin mi tam tak mi pui shim tan ni antibiotic du thua lo kha chu nakina resistance thei ti kha kan soi fo to thin kha positive chau lo tan po chuwang chuan na chok na ang chi anga kha chuan pumpui chakna anga te na chok na anga te kha chuanin alo ve kha chu apoi lova na chok na tin pumpui chakna po mani thua lo ve te po kha chu apoi chuang lova dam doi ne na in hal thei pakhat chu rt second line dam doi hi a chen khathi pumpui chakna nen hian a in hala PPI kan ti ang chi hemi omeprazole pantoprazole rabeprazole kan ti ang ho chi nen hianin kop thei lova a chan chu khamia ART concentration zo kha khang dam doi ho khan thisena khan ati tlem wang khan khang ang pumpui chakna ho kha chu second line tan khan film khur dewa doctor heta ART kan doctor te ron chunga a tha adang zong antirnan vitamin te amo pumpui chakna te mo na chok na ang chi te kha chu alo ve thei te kha an lo shabok don nya